strani startovao je Cijadakis. I mladi Musić na ovoj utakmici debutuje u Euro takmičenjima. On je donedavno igrao za BSK iz Batajnice i Zemun. Apostolakis, odličan ofanzivni bek, prati ga Detari, Lajaš Detari, lopta prema Anastopulosu, prilika za Olimpijakos, na drugoj strani je Detari, start Đukića, nije to ni korner, u posjedu lopte Grbović, otklonjena opasnost. Musić, Dubajić, faul grčkog centra Aleksijeva. ...43 minuta igre u prvom poluvremenu. Evo vidite, u posjedu lopte su bili po 13 minuta i radi Olimpijakos. Znači 26 minuta aktivne igre, 17 minuta je lopta bila u autu ili je bio prekid. Nestorović, Cijadakis sa brojem 7, ali uglavnom igra u svojoj odbrani. Lajoš Detari, prati ga Mitropulos, nije ofsajd, međutim oprezan je golman Savić. ...1:0 za Rad, strelac Nestorović. Pre utakmice Ivica Brzić, trener Rada, je priželjkivao pobedu od 2:0 jer smatra da je to dovoljno za revanš u Atini. Grbović, Nestorović, Đukić, Ivanović, Nestorović, Goran Ivanović, Musić, faul Cijadakisa. Posljednji minut prvog poluvremena, prilika da još jedan put čujemo Ivana Toplaka. Pa mislim da Rad apsolutno preuzeo inicijativu, mislim da je utakmica apsolutno dobra i s jedne i s druge strane, iako u kontranapadima vidjeli smo ova dva posljednja, Detari izvanredno to odigrava iz prve, tako da treba biti oprezan da se nešto slučajno ne desi. Mislim ako Rad nastavi sa ovakvom igrom u drugom poluvremenu da će vidjeti još koji gol. Intervencija golmana Molakidisa. Treba reći da vreme sigurno radi za fudbalere Rada, jer su oni za sebe već odigrali, imaju 6 prvenstvenih utakmica. Prvenstvo u Grčkoj još nije počelo i moglo bi da se kaže da je to prednost Rada na ovoj utakmici. U svakom slučaju kraj prvog poluvremena, Rad vodi golom Nestorovića sa 1:0. Prilika je da nam režiser Vujović prikaže taj jedini pogodak iz prvog poluvremena, 1:0 u golovima za domaće. Pored lopte je mladi Miroslav Stević, koji je ove sezone iz Partizana prešao u Rad. Stević, tu je Đujićević! Izvanredan pogodak u engleskom stilu. Čedomir Đujićević je postigao najznačajniji gol u svojoj karijeri. Kapiten Rada je bio na pravom mestu, 2:0. Vidjet ćemo to još jedan put. Izvanredan korner mladog Miroslava Stevića. Čedomir Đujićević, taj kamen od fudbalera, pravi košarkaš među fudbalerima, visok skok i efektan pogodak, 2:0. ...55. minut, značajna prednost za Rad i komentar Ivana Toplaka. Pa Rad je počeo ovo drugo poluvreme sasvim dobro. Ja mislim da je ovo jedna posljedica, iako treba reći da je Đujićević postigao izvanredan gol, neuobičajen na našim utakmicama, pravi engleski gol. Međutim, ovo 2:0 znači ipak jednu veliku prednost, da se može ismjerenije igrati, iako treba i nastaviti sa pokušajima da se postigne još bolji rezultat.
Sada naravno treba obratiti pažnju na Lajoša Tetarija, videli smo u nekoliko navrata kako je majstorski odigrao iz prve, kako ima izvanredna rešenja, fudbaler, samouveren,